Stabilnost bočnih strana strojare u Svitavi obezbijeđena je armirano-betonskim zidovima i razuporom. Pošto građevinski radovi nisu bili izvedeni do tog stepena da se može montirati glavni kran u strojari, graditelji su postavili privremeni mostni kran kojim su izvršene sve operacije u ovoj fazi izgradnje. ...24. oktobar 1975. godine. Napadno mjesto dovodnog tunela iz pravca Popovog polja. Do sada je iskopano 3637 dužnih metara tunela. Ostalo je još 500 metara iskopa do susreta sa graditeljima tunela iz pravca Svitave. Poslije otpucavanja mina, graditelje je zaustavila ogromna podzemna kaverna dubine 60 metara. Kraški tereni obiluju ovakvim pojavama. Prethodna ispitivanja nisu mogla ukazati na postojanje ove kaverne. Istražni radovi su pokazali da bi premošćenje kaverne tunelom, pored velikih materijalnih izdataka, predstavljalo stalnu opasnost za bezbjednost objekta u eksploataciji. Stoga je na osnovu analize odlučeno da se kaverna zaobiđe tunelom. Ova obilaznica oblikovana je za najmanje otpore tečenja. Tako će tunel biti duži za oko 15 metara od prvobitno projektovanog. Zbog otežane ventilacije, iskop dovodnog tunela nakon izvedene obilaznice rađen je sa smanjenim prečnikom da bi se što prije došlo do proboja tunela i tako uspostavila prirodna ventilacija. Dvadeset 7. aprila 1976. godine na 4132. metru tunela mineri druge smjene uspostavili su kontakt sa graditeljima iz pravca Svitave. Dan slavlja na gradilištu. Dan kad drugar drugaru nazdravlja za sreću, za dobro zdravlje, za iskopane kilometre tunela. Strojara pumpne hidroelektrane Čapljina duga je 98 metara,
široka 23 metra i visoka 77 metara, od čega 50 metara ispod nivoa mora. Iskope u strojari stalno su pratili betonski radovi. Uporedo sa iskopom strojare do kote pola metra nad morem, posebnom organizacijom, kroz odvodni tunel i difuzor, pristupilo se najnižim kotama. Zatim su tačno u osovini bunara iskopana dva vertikalna šahta i time uspostavljena veza gornjeg i donjeg dijela strojare. Daljni iskopi bunareva strojare rađeni su odozgo prema dolje, a materijal transportovan preko šahtova i odvodnog tunela na deponiju. Iz strojare u pravcu donjeg kompenzacionog bazena izlaze dvije difuzorske cijevi koje vode u vertikalni šaht donjeg vodostana gdje su smješteni tablasti zatvarači. Iz donjeg vodostana odvodnim tunelom voda će izlaziti preko lepeze u donji kompenzacioni bazen Svitava. Oblik lepeze je uvjetovan hidrauličkim razlozima, kako u turbinskom, tako i u pumpnom pogonu. Polutke tlačnog cjevovoda spajale su se na deponiji u cilindre, te nakon ojačanja zbog vanjskih pritisaka pjeskarenja i antikorozivne zaštite montirale. Tlačni cjevovod montiran je iz strojare do prelaza donjeg koljena u vertikalni dio, a ostali dio montiran je odozgo iz galerije vodostanskih zatvarača. Unutarnji prečnik tlačnog cjevovoda je 5,25 metara, do kraja donjeg koljena gdje konusno prelazi u turbinski priključak prečnika 3 metra. Svi varovi su ispitivani na licu mjesta ultrazvukom i rentgenski. Cijevi su ubetonirane na čitavoj dužini i izvršeno je injektiranje čelik beton. Spiralno kućište pumpe turbine sa potpornim prstenom težine 2200 kN izvedeno je četvorodijelno iz transportnih razloga. Spojeno je zavarivanjem i odžareno na mjestu ugradnje. Zbog skučenog prostora i visoke vlažnosti u dnu strojare, jer se spirala pumpe turbine nalazi na koti 30 metara ispod nivoa mora, varioci su morali raditi u smjenama od samo 20 minuta. Konusni dio tlačne cijevi ubetoniran je i ukrućen u brdskom masivu, tako da preuzima sile i naprezanja koji u pogonu mogu narasti do 25.000 kN. Između spirale i kuglastog zatvarača nalazi se kruta demontažna prirubnica. Predturbinski kuglasti zatvarač težak je 1400 kN, promjera 3 metra, sa uzvodnim i nizvodnim brtvljenjem. Tijelo zatvarača, pomoću 2 servomotora i brtvene prstenove, pokretat će voda iz tlačnog cjevovoda. Specijalnim vozilom zatvarač je dopremljen sa broda kroz pristupni tunel u Svitavi do montažnog platoa u strojari.
Pristupni tunel do strojare Svitava projektovan je i izveden tako da se kroz njega mogu uvesti i najveći komadi opreme za pumpnu hidroelektranu Čapljina. Kuglasti zatvarač je na montažnom platovu uspravljen u svoj normalni položaj i pomoću glavnog mostnog krana nosivosti 3200 kN spušten u turbinski prostor radi uzimanja mjera. Zatim je vraćen na montažni plato da bi se montirao turbinski priključak. Nakon toga je definitivno ugrađen kuglasti zatvarač. Prema dinamičkom planu montažnih radova, oprema je stizala na montažni plato u strojari i tu pripremana i okrupnjavana za definitivnu montažu. Svi montažni radovi su bili sinhronizovani, kako međusobno, tako i sa građevinskim radovima. Završeni su posljednji metri betonskog korita rijeke Trebišnjice i ulazna i izlazna